kubasuhuza mwese dukomeje kugenda tubana mu makuru agiye atandukanye nambagezaho nizera ko mukomeje kugenda mugubwa neza cyane mu bice mugiye muhereremo bitandukanye. Reka rero mbaye ikaze kugira ngo twongere tubane mu makuru nabateguriye muri aka kanya. Makaba ari amakuru y'itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yateranye kuri uyu wa mbere tariki ya 10 z'uku kwezi kwa kabiri cyangwa se Gashyantare 2025. Inama y'abaminisitiri yateraniye muri village Urugwiro iyobowe na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Haje kuba hakwigirwamo byinshi aribyo tugiye kugenda tubagezaho. Icya mbere cyaganiwe muri iyi nama y'abaminisitiri yateranye kuri uyu wa 10 z'uku kwezi kwa kabiri, baje kuba baganira ku mirwano iherutse kuvuza ubuhuha hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari ihuje na M23 ndetse na FARDC, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iyi nama kandi haje kuba hanganishwa imiryango ituye mu karere ka Rubavu yaje kuba yabura ababo bitewe n'amasasu yagiye aturuka muri iriya mirwano yahuzaga M23 na FARDC, bigatuma abantu bagera muri 16 bo muri iyo miryango yo mu karere ka Rubavu bahatakariza ubuzima, abandi bagakomereka ariko nyamara bagatakaza ubuzima bidaturutse kuko u Rwanda rwabigizemo uruhare cyangwa se rwo rurimo kurwana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo ari ukubera ayo masasu yagiye aturuka muri iyo mirwano akaza akitura ku butaka bw'u Rwanda, bityo abo bantu bakahasiga ubuzima. Inama y'abaminisitiri rero yaje kuba yanakwemeza uko igihembwe cy'ihinga cy'umuhindo 2025 cyagenze, aho byagaragaye ko igihembwe cy'ihinga cyagenze neza ku kigero cyiza biturutse ku bwitabire bw'abahinzi n'ingamba guverinoma yafashe zo kongera umusaruro, guhinga ibihingwa byihanganira imihindagurikire y'ikirere hamwe n'uburyo bunoze bwo gusarura no guhunika imyaka. Abahinzi bakomeje gushishikarizwa kuvugurura ubuhinzi bwabo kugira ngo burusheho gutera imbere no kongera umusaruro mu gihembwe cy'ihinga 2025. Inama y'abaminisitiri rero yaje kuba yakwemeza imishinga y'amategeko n'amateka, harimo ayerekeye imisoro n'amahoro mu rwego rwo kongera ubushobozi bw'igihugu bwo gushyira mu bikorwa gahunda y'igihugu yo kwihutisha iterambere. Iyo mishinga y'amategeko rero niyo politiki y'ingufu ndetse na politiki y'igihugu y'imitunganyirize y'imijyi. Ayo niyo makuru turi kubona yaje kuba yasohoka ku itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yaje kuba yaterana kuri uyu wa 10 z'uku kwezi kwa kabiri 2025. Ndabona nta yandi matangazo turi kubona cyangwa se ndabona nta bindi byaje kuba byaganirwa muri iyi nama y'abaminisitiri yateranye. Ubwo nihagira andi makuru turagenda tumenya nayo turagenda tuyabamenyesha. Bikaba byakorewe i Kigali ku wa 10 Gashyantare 2025. Ngayo nguko, reka tubashimire cyane rero mwese tuba twagiye tubana. Ni breaking news, aba ari amakuru y'ako kanya kabisa, nta bintu byinshi. Mbabwira yuko mwakora ibisabwa birimo gukora subscribe kugira ngo mujye mubasha kubona amakuru yacu ni ku gihe. Murabizi ko tuba turi tayari. Ndi umuhungu wanyu Mr. Habo Big Baby Mandi Joke, ndabakunda cyane. Turakomeza kugenda tubana mu yandi makuru n'ibindi biganiro.